Teżor mill-isbaħ, esperjenza illi taqat l-arti ma' teknoloġija u narrativa. Jekk ġid deskritta dik magħrufa bħala l-Caravaggioing fiċ-ċentru ta' Caravaggio fih dan il-Konkatedral ta' San Juan, il-ġimgħa filgħodu ġiet inaugurata propju din il-parti b'investiment ta' aktar minn €2 miljun kofinanzjati minn fondi Ewropej deskritta bħala ġawra tal-meravilji b'xogħol mill-artist Michelangelo Merisi da Caravaggio. Fil-15-il xahar li dam f'Malta matul il-ħajja turbolenti tiegħu Caravaggio kien sab refuġju f'pajjiżna waqt il-ħakma tal-Kavallieri ta' San Juan. Apparti il-kamra fejn hemm il-pittura ta' San Gelormo hemm ukoll esperjenza audiovisiva bid-dokudrama illi tirakkonda il-ħajja ta' dan l-artist kif ukoll hemm dik l-esperjenza deskritta bħala waħda wiċċ in wiċċ mal-pittura tal-Tuħ ir-Ras ta' San Juan il-Battista b'tarif dettaljat ta' xogħol l-artist. Matul konferenza tal-aħbarijiet fl-oratorju propju quddiem il-pittura majestuża ta' Caravaggio, l-unika waħda firmata minnu, wieħed seta' japprezza x-xogħol ta' restawri li twettaq kemm fuq il-pittura nfisha kif ukoll fuq il-madwar 14-il kwadru ta' Mattia Preti u sistema ġdida ta' dawl. Net News tkellem mal-kuratur tal-Konkatedral ta' San Juan Adriana Alessio illi enfasizzat il-preġu u l-wirs storiku illi pajjiżna għandu. I believe that St. John's Cathedral is a really treasure, and you as Maltese people should be proud of your heritage. St. John's Cathedral resume the history of the Knights of the Order, and it resumed showing you the best masterpiece that have been produced during the 17th centuries. Of course, our masterpiece is Caravaggio's paintings, but not only. And thanks to Caravaggio, people have the opportunity to understand exactly what there is within St. John's Cathedral, to appreciate the work of art of Mattia Preti and other very important artists. Fil-waqt li spjegax se jkun qed jistenna kull min se jkun qed iżur din is-sezzjoni ġdida fih dan il-Konkatedral. The aim of this Caravaggio wing, especially the face-to-face with Caravaggio, is to provide the visitors with the unique opportunity to approach the painting in a virtual way, of course, but to be able to read and to appreciate the significance of this masterpiece. There are captions that will help to explain what you are going to see, these full-size images with beautiful details that goes in deep and zoom into anatomical aspect, object features of the painting. So is an opportunity to learn more about the beheading of St. John. Fil il-konferenza l-Arċisqof ta' Malta Monsignor Charles Cicluna saħaq illi kull min se jkun qed iżur il-Konkatedral mhux biss se jkollu l-opportunità li jqim lill-Alla iżda wkoll jikber fl-arfien u r-riflessjoni. Grazzi għas-sbuħija tax-xogħol tal-artist Michelangelo Merisi da Caravaggio.